begin, waar die mense gebegin dat ons So naras wat hier lê, begin sien dit lê so. Kyk hoe lê dit. Hy val nie maar. Regarding the police station who failed to assist us with the rape case of a minor child, with social development who failed also to help and assist the child in this case. En dan nie, onze teens toilet sien, dit is erg, dit is verskriklik, dit is chaoties waar ons in lewe. Here help ons asseblief, dankie. Die probleem wat hy vandaag is, dat die deuren van die zaal ook gaan gemaakt worden en dat die contracteur voort moet gaan bij die werkzaamheden. Verlede week, in zondag, niet zondag het voorbij is, tot bij jullie gereed gezegd. Geef jullie tot middag 4 uur kans aan met dat goed recht is. Al wat hulle gedoen is, hulle het ons ou teaser gekoppel. Ek is meneer Jean Kok, die beheerder van Postmasburg Landboukantoor. So ons het elke 2 of 3 week sessies wat ons noem 'n podcast. Wat ons buite met die gemeenskap gesels oor verskeie issues. My persoonlike of my professionele opinie, die mense of die publiek wat daar besig is om te vergader, is nie een spesialis in rescue of duik. En dit gaan glad nie enige waarde bring tot die vind en dan recovery van die liggaam nie. Ons is nou weer eens vanoggend hier by die gemeenskapsaal ons dien waar ons besluit het ons maak toe. Nou dis frustrasies wat opgebou het in hierdie afgelope kort tydjie. Ek dink ons het 'n hand 'n olive branch uitgesteek na SAYOK, na die meier, na die council, na KPA, na almal het ons olive mines, all the mines within the boundary of Tsantsabane, they recognize the locals when coming to the recruitment process. So this is just one of the ways to make sure that from here, after this process, we will be able as the TUBF to monitor the flow and the processes of the recruitment process from the Kolomela side. Ons het heel wat ewige reën ondervind die afgelope paar dae in Postmasburg. Soos hulle sê, die water kom met voordele en nadele. Ongelukkig is ons nou die slagoffers van die nadele van die reën wat geval het. Nou sê moet ek maar accept. Dokter het vir my gesê, mama, die kind is geryp en hy several times geryp. We trust that this finds you very well.